Pula no fai ka ham joto nai tongni o bidu no bayap song hangka faida bayap song norok tini joto no saiman na je this year je 2023 bo college admission na harnai ro ebaka ngnai rok ni first round kokbai man yagulo tini seat o college o busuk tongko o subject wise so busuk seat tongko obo declare khaijana hnai awangka tinta 6 July bayap song notification already clear ka sujak tongo awangka sing fadina legena among kang nong not just phunugi tongo Birbikrung Memorial College or busuk seat tongko subject to first round kokbai man yagulo fadingke sing kisa nai na lena nai norok kubunni college o norok je admission nai hini tongmo jaga norok ungdi ebeka ba nai di tai busuk seat tongko nong ni second days rogo koknani chances tongo ta norok websong awangken websong norok mugima khana awangka hakeno kubunni college rogo norok je college ang namu jungma jaga norok nai di website habai hambai